Cher Peyo, Bosteun eta hirurogeita hirugarren Xingar ferie honen karietara. Hemen, behaz, Arnok egin dugu aurkezpen luze bat hemen diren ofizial guziena, epaimaikide berriena eta hainbat jende, ez da dute errepikatuko, sobera demora luzatuko baiginuke eta berantabiskat hartu baitugu. Beraz, orain hasiko gira, etxaldeko Xingar horien lehiaketako sarien banatzen. Hemen ditugu kofradiako, bainako Xingararen kofradiako bi ordezkari ospetsu, eta horiek beraz, orain hasiko dira guri azaltzen zoin diren etxaldeko Xingar lehiaketa honen, saridunen, beraz, irabazleak. le troisième prix. Alors qui s'y met? Jean-Jacques, André? Alors on va laisser l'honneur au président. Le troisième prix. On y va doucement, un peu de suspense s'il vous plaît. Tout doucement. Voilà. Alors le troisième prix, c'est Maïtechou Inda Uald. D'où vient-elle? Des Aldudes. Des Aldudes, comme par hasard. Allez! Où êtes-vous? Non, plus fort que ça, Bayonne. Jusqu'au marche de l'escalier, s'il vous plaît. Maïtechou, venez nous voir. Oui. Allez, Bayonne! Ce troisième prix remis par Security de l'Office du commerce. Hein? Et Gaël Debu, bien sûr, aussi. Allons-y pour la photo. Là, je vous laisse tranquille. Je m'en occupais beaucoup parce que mon mari a eu des soucis de santé. Et du coup, c'est moi qui ai pris la relève. C'est formidable, le résultat est là. Tiens, troisième prix. Oui. Et encore bravo. Merci beaucoup. Bravo, Zaldude. Bravo. Deuxième prix, c'est monsieur Patrick Guérasag de Cam. De Cam. De Cam. Bravo. Et on appelle Patrick Le Foll du Cam. Oui. Et on fait du bon jambon à Cam. Et de la chaise aussi. La preuve. Et la chaise. En plus de la chaise, on fait du bon jambon à Cam. Vraiment, bravo. Mon cher Patrick Guérassac, bravo. Et je crois que c'est tout Bayonne qui vous applaudit encore. Monsieur Tailleur. Monsieur Tailleur. Monsieur Tailleur. D'où est-il, monsieur Tailleur? Du côté de Morlas. Du côté... Ah, un Béarnais, dis donc. C'est tout près de Pau, Morlas, me semble-t-il. Monsieur? Tailleur. Monsieur Tailleur. Monsieur Tailleur? Oui. On saura pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. C'est 1000 euros. Combien? On dira rien. Voilà. Alors, qui est un prix exceptionnel. Est une personne de Hélette. Hélette. Hélette, vous savez où c'est? Mais bien sûr, je sais où. Alors, c'est monsieur Michel Istilard. Monsieur? Michel Istilard. Michel, où es-tu? Maire Jean-René Tchegaray. Lehen sari horren eskaintzeko, eletako Istilard jaunari, ez dakigun orden, behar luke hemendik unat etorri, hemendik urbildu otoi, bere saria baira otoi unat, ala, aida, poliki, jenden artetik. Mais également de monsieur le maire des Vugales, de monsieur le sous-préfet. Allez, on fait la photo, Attendez, hop. Behaz lehiaketa horretan parte hartzeko? Lehenbizikalian presentatzen izela, eta beti zerri oste beti leku erian lekornen, bi zerri osten dut urte guziz, eta haute behar nuen txeiatu ikusteko nola pasatzen zen, eta miak gulioa gertatu. Ez da miakulu gertatu, zuk behaz biziki produktu nahi duzu, behaz untsain duzu parte hartzea horretan. Zera oso piskat atxeman anitzen, bizten dago, eta ez delaik usaiak, banit zingaren ikustea eta tortu nintzen mokta guziz, baina, egin seguen pintzatzen, eta busatzen dituzte bazterret, eta intxeia zakik ez, dut iriskatzen, eta intxeia dut, eta ala gertatu. Arrisku edera hartu duzuna, eta behaz goresmenak, eta behazu, eta berdin helduen urtean berriz etorriko zira. Esker, eta ondoko nagarte jaunak. Eta ez dela besta bat hemen identifikatzen bezala, baizik eta feria bat. Beraz, ongi gozatu Xinara, eta hemen muko finean xokoan, atzemaiten dut diamantxan, atzemaiten zuen antazko moztu.
eta goxoak Zigarroek tratamendu berez bat duzu Xingar eta 50 euro saldua. Orain arte bitxerri urtero, ez da? Orain arte bitxerri hazi dituzu urtero. Horren urtean 3, agian. Bikain, eta ikusita horren urtean berriz edo ez? Eta deusik iruzkatzen, eta nire segiak eta presentatzen dut, eta nirekin lanak. Bikain, magorezmenak. Mila eskerrenez?